organizaciji Zdrave Srbije i Srpskog pokreta Dveri. Ne treba da se čuje! Samo za medije. Ovo je samo konferencija za medije. Posle će govori za mase. Tako je, kaži narodu drugo. Želim pre svega da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na konferenciju za medije pred početak ovog našeg protesta u organizaciji Srpskog pokreta Dveri i Zdrave Srbije. Pre svega moja zahvalnost ide našim partnerima koji su danas ovde sa nama, pre svega udruženim sindikatima Srbije Sloga na čelu sa Željkom Veselinovićem, ali i svim drugima koji su danas došli da nas podrže iz svih krajeva Srbije. Sa nama su radnici iz Vranja, Niša, radnici ovde iz Beograda, Aranđelovca, Priboja, sa nama su penzioneri, sindikati i penzionisanih vojnih lica, srpski ratni vojni veterani, Srbi sa Kosova i Metohije i brojni drugi predstavnici različitih sindikalnih, radničkih i patriotskih udruženja iz Srbije koji smatraju da je slogan našeg protesta ispravan, da ovako više ne može.